Guzmang Familia, Angel and Ines Gozum, Ruel and Carmen Bautista, Reynalda Giao, Richard and Jane Giao and family, Aline and Minnie Lakindanum and family, Constantine and Bless Apimwar and family, JR and Kate Dabu and family, Jel and Migo Lakindanim and family, Jello and Venice Lakindanum, Yoli Tayag and family, Conrado and Eufrancina Mariano, Elisa Mariano, Lisaline and Gelson Pasano, Maria Manuela and Vic Sarsagat, Maria Carmela and Carmelita Cueva, Glenn and Janice Bermudo, Tony Mendoza, Anika May, John Alfred, Aliana Marie, April John Marini, Alfredo Cayanan Jr., TJ Castro, Patrick Miguel Bisda, Bong and Jasmine Minaves, Mercy and Jeffrey Rabadon, Romeo and Tess Lasco, Francis Lasco and family, Jose and Asuncion Angeles, Dexter and Jinky Carlos, Josh and Angela Hoya, Jose and Presi Banez, Ryan and Mark Hinco, Ched Alfonso, Jocelyn and Elmer Heroso, Claudia Camiling, Teresa Alfonso, Harris and Marlene, Veronica De Leon, Eddie and Rosario Gilas, Robin and Cheat Angeles, Neddy Macalino, Ansley and Leia Gonzalez, Kate and Lerma Gilas, BJ and Fatima Dolly Manlutak, Joy and Chica Rayon, Gladys, Howard, and Haven Gabriel Manalili, Alma Diaz, Enrile Garcia, Editha Canalita, Maria Paz Soto, Jovel Malyari, Pangilinan family, Rebecca and Fernando, Mariz and Joel Malit, Vanessa and Clyde, Christina and Fernan, Louie and Katrina Castro, Gueco, Justin Baste and Soto Mango family, Christopher Justin Baste, Mary Ann Castro, Robele Cruz, Hill and Malu de los Santos sisters, Luis Manuel and Glenn Marie de los Santos, Hill Luis, Vianney and Bianca de los Santos, Shani Torres and Nisha Mariel Rodriguez, Kenneth and Kirby Mendoza, Corazon Vincent and Joaquin Morales, Corazon and Suzette Fernando, birthday ng Lodi Santiago, para king kayaduanan daring makatuki, Tess Calma and family, Teddy Edelrina and Eduardo Calma Jr., Edelmira Kayanan, Arcel and Shangri-La Gilas, Francelyn Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, JC Von and Mylene Vito, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jervy and Ireland Claire Sikat, Nina Aryan Sebastian, Neil Joshua Sikat, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph, Mary Hazel and EJ Valentino, Joseph Emilu and Ethan D. Giacomo, Mike, Melody, Gabriel and Micaela Young, Dewey and Erin Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek Craze and Liza Pineda, Minerva, Concepcion, Cariza Marie, Charmaine Ronilo, Rain Jasper, Conrado Bisda, Cecilia Cruz, Betty Ong, James Benedict Layog, Virginia Manugid, Martin and Jem Palo, Maria Fatima Castro, Joshua Angeles,
Chi and Jay Carrion, Nina Gonzalez, Alicia Cayanan, Jess and Mel Soriano, Edgar and Glenda Navarro, Lay Nicole and Kyle Ocampo, Rodel and Jinky Manyalak, Jay and Daisy Soriano, Mike and Diane Marine, AC and Jonah Soriano, Johnny and Juanita Manyalak, Rossi Yumul, Randy Kayanan, Jeffrey and Jonan Reyes, Jason Reyes, Apollos and Randy Sanchez, Kirsten Therese Sanchez, Peaches Ocampo, Joseph Carlo and Eileen Manyalak, Joselito and Agnes Sanchez, Pedro and Pacencia Sanchez, Sol Yap and family, Renato Ocampo and family. Para king kapaldanan daring makatuki, Ines Gozum, Norma Gueco, Miguela David, Marites Sebastian, Jeneline Bundalian, Consuelo Mendoza, Rina Kayanan, Alfredo Kayanan Jr., Stephen Martin Manlutak, Rosario Gilas, Neddy Macalino, Virgilio David, Ellery Claire Malit, Rosita Malit, Consolacion Manalus, Lucia Flores, Kiel Corver Cunanan, Marietta and Ruel, Roman and Tess, Joel and Edna, Milagros David, Ferdy Justin Baste, Bernie Saplala, Didi Abaya, Cecil Manlutak, Roel Manlutak, and Janicio Cuenco. Kapaldanan ng Teodora Makaspak, Manuel Bustamante, Veronica Bustamante, Oscar Bustamante, Homer Pagador, para king Kaladwada di Alexander, Belen, Silverio, Romeo, Edilberto, Gosioco, Caleb Lorenzo, Nicolas, Iluminada, Corazon, Presi, Gliceria, Andrea, Francisco, Marvin, Jose Boy Between, Martin, Dominica, Jeronimo, Pablo, Victor, Melquiades, Belen, Corazon, Benicio, Roberto, Loretta, Rodolfo, Roberto Jr., Jose, Salvadora, Juan, Severa, Roberto Yuang, Lorenza, Kenching, Mariano, Maria Luz, Lucila, Aurora, Castor, Maribel, Elpidio, Agapita, Maria Luisa, Ricardo Sr., Fortunato, Tomas, Albert Manalastas, Dolores Castro, Braulio Manlutak Jr., Maximo Malyari, Zenaida Kiambao, Jerome Manlutak, Maria, Julian Gomez, Simeon, Loriana, Felino, Salome, Jose Tungol Sr., Isabel Gonzalez, Gloria Lopez, Irene Magcalas, Simeon, Maria, Godofredo, Getulio, Lucina, Eduardo Calma Sr., Alvina, Benamin, Consolacion, Reynaldo, Santiago, Rosalyn, Melvin, Gregoria, Eli, Honorio, Marcela, George, Jose, Maxima, Jose, Fortunata Lopez, Jose Maria Gasa, Jesus, Gloria Gasa, Terence Cameron Davis, Valentino, Jaime Gasa, Marisa David, Cristina Gasa, Vivencia Ramos, Patricia David, Isidro Maria, Erico Mariano, Jose Tantenco, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Patricia, Amo Jose Giao, Dr. Bienvenido, Antonio, Florentino, Loretta, Pedro, Cecilia, Julio, Julia, Medalla, Hamilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Quintin Sr., Quintin Jr.,
Belenciana, Roberto, Mirihilda, Lebrada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Antonio, Victor, Guillermo, Beatriz, Magdaleno, Severino, Andres, Clara, Jesus Tayag, Pablo Giao, Judita Uy, Beatriz Cortez, Marciano, Teresita, Gilbert, Carlos, Nina Carlos, Honorata, Pedro, Jose, Eugenia, Cecilia, Bernardo, Benita, Pacifico, Jerry, Alice, Alfredo Sr., Teresita, Ruben, Elena, Reynaldo, Saturnino, Ernesto Alfonso, Merardo de Leon, Romel Camiling, Enrique, Rosalina, Elena, Pedrito, Rosalinda, Serafin Ibarra, Victoria, Marcelo Gilas, Ernie Macalino, Justin Ibarra, Jimmy Sanchez, Nicolas, Apolonia, Herminia, Pablo, Victoria, Conrado, Felipe, Herminihilda, Marivic, Antonia, Jennifer, Randy, Charlie, Fernando, Francisco, Ignacio, Jomer, Carlos, Emerenciana, Salvador, Reynaldo Torres, Jose Flores, Luz, Reino, Ray, Ronnie, Rafi, Feliciano Sr. and Jr., Modesta, Erlinda, Luis, Corazon, Emmanuel, Rodolfo, Ramon, Felicidad Santos, and Juana, Reynaldo Layug, Leonardo Lagman, Joselito Castro, Simeon, Maria, Ray Vincent Borja, Aileen Borja, Emerenciano, Estela, Florentino, Hener, Edgardo, Generosa, Ernie, Leocadio, Filomena, Pedro, Beatriz, Godofredo Tayag, Getulio, Lucina, Eduardo Calma Sr., Evelyn Aguas, Angelina, Liberato Magbanwa, Gloria, Martin, Ruben, Rafael, Maria, Victoria, Tomas, Sani, Mariano, Angelina, Ricardo, Marites, Manuel, Jesus Soriano, John F. Rodriguez, Raul Manyalak, Caleb Lorenzo, Nicolas, Iluminada, Corazon, Presi, Gliceria, Andrea, Francisco, Marvin, Mariano, Escolastica Inco, Jesus, Emerenciana Torres, Jose, Apolonia Inco, Among Damaso Inco, Miguel, Maria Sikat, Juliana, Corazon Sikat, Claudia Almario, Antonio, Rosario, Wenceslao, Dominga, Joaquin Sr. and Jr., Juanita, Jesus, Dolores, Cornelio, Sercia, Hermohena, Eddie Yap, Noli Salvador, Marceliano, Rebecca, Roel Antonio, Rowena Cuevas, Angelina, Mateo, Maria, Alfredo, Barbara, Erlinda, Lydia, Reynaldo, Roberto, Pablo, Francisco, Nicasio, Ariel, Aldrin, Valencia, Juanito Calma, Luciano, Dominga Canlas, Joner, Gangcuangco, Reynaldo, Juanita, Robert Cruz, at karing sablang kaladwaking purgatorio lalong-lalo na ditang ala ng makagana kapo, Karela.
Kilagyanig pa ang paninganakan po ni Espiritu Santo, Amen. king grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod ni Diyos sa kikatangig pa, at yung pamakyagom ni Banal na Espiritu, manatili kay kaingan. At kaya kaan timurin. Pakamalon kapatad, harapan ning kabanal-banalan na Diyos, tao tamo mong palpikasala. Adwan taking linisan oring labi tamot puso, at tubura nakatamong mipahayag kayo bilang impakayap tang Diyos. Yagkastang inimiyag na nagnan ing kapanisyan, magkumpisal ko. King Diyos sa mayupayang tuto, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip amano at dapat, at niyayaliwang kakulangan. Ulinitay panagapukukan Santa Maria ang Kapilanman Birhen, karing sablang angel ampon santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko King Diyos sa ginutamo. Ing Diyos sa mayupayan tuto, pakaluluwa na katamo, at kimpapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sa nakimbiye ala nanggo. Amen. Manalangin tamo. O banal na Diyos, ningke kaming tula, pagkatiwala mingke kang maya pabalita ning biye, karing taong may na. Pagkaluban mo king sikanan, mipahayag kaniti, king dapat daring biyemi. Pustan mong magobrayang kaya biyemi, at karing pusumi, Yesus ay anak mo, banikengan, mikatetagan kaming sumabing, at ti ko kene Ginoo, itubod mo ko.
Anting kekang talapamalita ban idake, ing masaya mong mensahe ning tula, karing hanggang bisang makiramdam. Iti aduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Ikit ke ing ginong kanitang banwa ning pangamate ning aring Uzziya. Makalukulokya king keyang tronong matas. Nipnuya ing mabilog at templo karing kayabe na. Makatalakad lang makapadurot keya ring anam amilalablab alelangan. Ngara king metong at metong, banal, banal, banal. Banalya ing ginong mayupaya. Mipnuya ing yato king keyang ligaya. Mengaugun laring punsadan na ding templo, uli ning masikandang siwala, at mikatmuan niya ngasok ing templo. Kanita sinabi ko, ala na akong kapanayan, makalunos ko, uling makasalanan laring labi ko, at uling manuknangan kong libutad da ring taong mga rinat alabi. Ngeni, ikit kaya karing sarili kong mata ing ari, ing ginong mayupaya. Kanita sino lapo yang papunta ka na ako, ing metong karing lelangan. Magdalayang baya, aking wanaking altar, king kapamilatan ning metong asipit. Tigkilan ning labi ko, king baya at ngana. Tigkilan na noniti ring kekang labi. Ala na kang dewa kan ngeni, at ni patawaran nala ring kasalanan mo. Kay bat nanita, dimdam ke siwala ing gino, ngana. Nino ing itubod ko, nino ing maging ke kaming talapagligtas. Nga kong may kibat, ako po itubod yuko. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalita pakibat, arap ding anghel Ginu, idalit ko ing kapurian mo. Arap ding anghel Ginu, idalit ko ing kapurian mo. Tutukita mo po. Arap ding anghel Ginu, idalit ing kapurian mo. 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 Pasalamatan da ka Ginu, king kabilugan kong puso. Pablasang ingawus ko keka, pekiramdaman mo. Kingarapan daring anghel purian da ka, magsakab ko banda kingarap ning templo mo, at pasalamatan kaying lagyo mo. Arap ding anghel Ginu,
idalit kuing kapurian mo. King kapamilataning pakalulumu at katapatan mo. Pepaligayan me arapan ding sabla, ing lagyo mo ing pangako mo. King Aldo aminaus ko, pigkalaman mo kung tagumpe. Pepasulungan mo king sikanan mo. Harap ting anghel Ginoo, idalit kuing kapurian mo. Harap ting anghel Ginoo, idalit kuing kapurian mo. Sablang ariketi king labuat, pasalamatan da ka o Ginoo. Kabuding pangako mo damdaman da. Idalit daing antikeni, king dapat ning Ginoo. Emunanu de gulaning ligaya ning Ginoo. Harap ting anghel Ginoo, idalit kuing kapurian mo. Harap ting anghel Ginoo, idalit kuing kapurian mo. Kamat mungwanan pagkalam mo kaku, ing pamagwagi. Ing ginuya ing ganti para kaku, king kekabaning beku. Alang ang kao ginuing pakalulumu. Eme paimburisanin makatanging depat da ring kamat mo. Harap ning anghel Ginoo, idalit kuing kapurian mo. Harap ting anghel Ginoo, idalit kuing kapurian mo. Harap ting anghel Ginoo, idalit kuing kapurian mo. Harap ting anghel Ginoo, idalit kuing kapurian mo. Pamamasang iba't, king mumuna ng sulat, San Pablo, karing tao, Corinto. Kapatad, ngayon ibuli kong ipaganaka ke kayo, ing maya pabalita, apenaral ko ke kayo, ake ko namang tinggap, at ke kayong tatalakaran ng matibe, ning ke kayong kasalpantayan. Itaya ing ebanghelyo, ing aral apenaral ko ke kayo. Iligtas na ko ning ebanghelyo, nung manatili kong sasalpantaya, nungali, muling alang kabaldugan, ing ekong pamanyal pantaya. Linipat ko kaya kayo, ing kana akong tinggap pabina ng maulaga. I Kristo, meteo, palaking kasalanan tamo.
Antimong ing mababasa karing kasulatan. King mikot-kotya at sinubling mebye king katlungal daw. Agpangmurin king mababasa king kasulatan. King pepaketya king Pedro. Kay bat karing labang nga duwang apostol. Pepaketya namang makapamisan karing may 5 dalan aalagad. Hanggang ngeni, mabiyala pa ring dakal at ding mapilan, metenala. Pepaketya kang Santiago at kay bat karing sablang apostol. King katataw yan, pepaketya naman kanako, lipat ding ako, makayaliwa ko, pangabayit. Nung wari sa, ibayat kong oras. Uli nga ako yung pekamalating dili karing sablang apostol. Kung man karapat dapat mayaw sa apostol, uling ligalig ke, ing iglesia ng Diyos. Dapat king kapamilatan ng grasya ng Diyos, makanyan kong ngeni, at ing grasya, apig kalub na kanako, maya lang bunga. Uling ing megobra, king may get ko pa karing aliwang apostol. Ito, ko sariling dapat, no na ing grasya ng Diyos, ing megobrang kayabe ko. Uli na niti, ibat man kanako o karing ngaliwa, itiyang panaralmingan. Itiya naman, ing paniwalan niyo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Tara tuki kayo kanako, nga naning Ginoo, at gawanda kayong magliligo karing tao. Ing Ginoo manatiliya kay kayo, At keka timorin. pamamasa king may pabalita agpangkang San Lucas. Nigaya keka o Ginoo. Kanitang misa ni Jesus at tsuketa king pasigan ning laug ning Heneseret. Pigugunaman dering taong lalapit kayo. Ban maklandam king amano nin Dios. Apan sinong makasadyad king pasigan ding adwang bangka, ding magliligo kinuldas no kareti, at kasalukuyan dong luluglog ding karelang lambat. Sina kay Jesus king metong karing bangka, ketang kang Simon, at tinawad na kang Simon king ilahot nem bagya king pasigan. Linuklukya king bangka at sakano tiro ding dakalataw. Inyang mayari ng migsalita, sinabi na kang Simon, munta ka banda king malalam, karin yula ibaldog ding lambat yu, baka yung manikwangasan. Maestro nga ng Megibat Simon, kabukas kepong liligo, alaking ikwa na anuman. Makanyan man alang-alang king sinabi yu, ipabaldog ko la ring lambat. Bildog do pinting lambat at menikwalangasan at tutong dakal. May buglang mga sira ring karelang lambat. Inya minaos la karing kaya berang at tsuket ang metong abangka, balang lumapit at sumaw karela. Inyang deti linapit la, ikwarong kipnuan ding adwang bangka karingasan,
kulang namo ing lumbog lang. Kabudikit ng Simon Pedro ing me palyari, sini Claudia kingarapan ng Jesus at ngana, Kino, dumayo ko po kanako, huling ako meto kong taong makasalanan. Pablasang ya ang ponting kayabe na may nga pamulala laking kerak lang daringasan ayara kapda. Iti mo naman ing aramdaman dari Santiago at Juan, ding anak ng Zebedeo, kayabe ng liligo Simon. Dapat Jesus sinabi na kang Simon, Eka tatakot, manibat ngeni, lumigo ka, karing tao. Sidsad dala kanita ring karelang bangka, king pasigan, likwanda ing sabla, at tinukila kang Jesus. Ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian ka, O Kristo. Mayapabengi po kaya kayungan. Tiyata po nga pamakakilala ka na ako king more than 2 months ko na tsuketi ngani ko pamig misang Domingo. Uli magmisa ko buwal halos king guagwa o karing aluang parokya. Pasalamat nga mong Diyos, diri na akong panahon makapagmisa king parokya tamo. Nandingabak niyang 9 o'clock ang pong yening 5:30. Ako po iyamong Roger Miranda. Metong ko pong religious priest. Pero tao ko talaga Betis San Miguel. Halos sarap nining iglesia yung kaya kaming bale. Kaya kabod iglesia naman ite. Kaman malili. So, ating Billy Rosemary, sumangit pong dalan. Kaya pinimbalemi. Nung sakaling po tang maniton kong pari. Maralas po ting mangot ang kanakwa mong inambisyon mong maging pare. Sabi ko po, Ali, ni kuman peninapan maging pari. Ingke kaming founder, Don Bosco, religious priest ko po, Don Bosco, iya may ninapya. Anyang 9 years old ya pa. Karine binyening Diyos ing misyon na. Anyang 9 years old. Mayaw siya. So ya meninap, ako po yak meninap. Makanano ko pong meging pari. Actually niya pong high school kami na dinakwento ko atin kung nga kaklasing meto nga biyasa. Meto niya po karing mag-top king klase mi. Karin kin dabsu kanita damsat siya pa yan Don Honorio Ventura Memorial School of Arts and Trades. Dahil may garal ka rin makantaya pa yan. Aya pa State University. May graduate kami niyang 1978. So, balyo na pila na akong edad niya So, kita pong panahon na high school kami, ating ko pinakaklase na biyasa, patse mag-recitation, ining kaklase mo yun paninong gagamitan ng adwa ng gamat, anti mong kukumpas. Makanta. Timong titimid na nung nanoy tangburina sabihan. So binansagan niya pong father king klase mi, Father Manuel. Manuel ya po lagi yung taga-kabetikan niya. O nang Manuel, may house maging pari. Maging father of the family ya po. At niya pong metong ay anak. Binalak ming mikit kami ngayon ng bakasyon o nang masyado kong busy. At siya balamat yun kabiti. So kami mikit. Pero may pag-chat kami alos aldoldo. Meto niya po karing meging malapit ka na ako bilang kalaguran. So makanano. So kaibat na po ning high school, may garal ko king GNC. Kinangwa kong accounting. Kita pong kalibot na naning ka na akong pamag-aral, anyang malapit na akong mayari kasi accounting 4 years yan So talagang kung may bakasyon. After first year, may summer ko. After second year, may summer ko. So nyan third year na ako, kanta datang ingaws. May gumpisa yan, anyang may start ko pong mag-join Kenny
karing Legion of Mary. Dati po, kaya kuman makaing sisimba na yung Domingo eh. Kalupad na rin kayo nakan mo naman kitang paano na ito. Madalas sisimba. Siguro, agyag na niya, tuwarapen, o na yung potang tampalingan na kaning hapong Ginoo, migising ka. So, niya po mag-join ko king Legion of Mary, ditak-ditak, milalapit ko. So, antimong pansingan ko, every Sunday, hanggang king mika part ko naman king misa, may lector ko, commentator, maging member na ako naman ng choir. So, kimalagwang salita po, antimowarin dimdam ko yung haos nga pong Ginoo, kapamilatan ng Birhen Maria. Talagang, kumbaga, anyan datang ining haos sa ini, may paintago na niyang mag-aral ko pa kanta, may ngailangan lang bookkeeper king Don Bosco Bacolod, Pamela Arcanita. So, linog ko ka rin, may gobra ako, may tanggap ko king obra, abak magobra ako ng beng susundo ko pa mag-aral ko. Until such time, kaya pa mag-discern ko, mag-try ko pong kareng SVD, mag-try ko kareng Franciscan, kay ba't ining kareng SDB. So, to cut the story short, anti ko mong mepadwas kareng Don Bosco. Anya pong December 8, 1992, may ordinan kong metong apari. April 1 naman, 1985, kanita ako mag-first vow. So, ngayon ba nung 40 years na ako bilang religious priest. Aliwala po rin religious priest, karin diocesan na eh. Then religious priest po ating kaming vows, poverty, chastity, and obedience. Maralas mangutang among o batalakang sakin. Sabi ko, ating kaming sakin community, pero personal, ala po. Masaya na akong mag-commute at mag-tricycle. Uling yang penga ko nga pong Ginoo. Karani pong dindamtamo nga manong ining aldong iti, masalain tungkol king aus, king pakibat, ang poket ang, kumbaga, nanong maging attitude do, rening may aus, iba't king Ginoo. King mo ng pamamasa, propeta Isaías, metong yang mayaos ang maging propeta karin Israelita. Ikit na yung kanuhanan ng Diyos. Balo na naning obra na ning metong nga propeta na pamalitanan nun tungkol king amano ning apong Ginoo. Dapat tinggap na nung nanuyap klase pangatao. Nanong sinabi na, Ginoo, metong kumong marinat alabi, uling kayabe ko rening taong makasalanan, ang mga rinat mo naman. Nanong depatanan ng Ginoo, pepadalayang metong anghel, kay ba't migdalayang bayo, iba't king altar, at tigkila ne labi, nakamarinat, mi patawaran o rin kang kasalanan. At kay ba't dimdam na, nino kaya yung itubod ko? Nino kaya yung magligtas karing kanakong memalen? Nanong pekibet na, at di ko keni Ginoo, itubod mo ko. Here I am, Lord, send me. Bistat man balo na, in kay na, tinanguya, kingawas ning Diyos. Tinggap ng manyaman, kimpilubluba na, ing misyon na binyena kayo ni nga pong Ginoo. Makanyan mo naman kang San Pablo. Pablo yung lagyo na kitang minuna, Saulo. Saulo, metong yang biyasa, metong yang rabay, balo na ning sablang batas. Pero emaniwala kang Kristo. Lalong-lalo na karing Kristiyanong sasalpantaya kang Kristo. Inusignongan deng sablang sasalpantaya kiyo. Anyang bayo yung makonberti, magdalayang kasulatan, papunta kin Damasco, bang kanita pamaten nala,
retang yaganagan ng sasalpantaya kang Kristo. Kabang maglakbay papunta Damasco, makasakay ang kabayo, mituran niyang kildap at mitombaya, may baldugyaking kabayo. At dimdam ning siwala, Saulo, Saulo, o ba't paparusan mo ko? Ninoy ka Ginoo, ako'y Kristo, ing paparusan mo. From that time on, migsimulayang menaral Pablo. Karing sablang pagano, karing sablang esasalpantaya kang Kristo, inatadneng maya pabalita. Pero tinggap na, nung naning kay nana niya sasabihan na, ako impeka malating dili karing apostoles, kuman karapat dapat mayaw sa apostol, uling inusig ke, ing kayang iglesia. Ante mo hari sasabihan na Ginoo, nino ako, metong kumong makasalanan. Pero, diri na mission ng Ginoo. In tema na po ning Ebanghelyon dimdamtamo, king dayat malat, manasan la rening inaos na ning Ginoo. Kristo sinduna yung kayang obra, manarelya ka ring tao, tuturuno ring tao king kayapan at kabanalan. Pero balo na, nasarili na ning obrang ini, dapat atin niyang akayabe. So, ketang oras ay ito, ikit no rin yung magliligo asan. Itang pong context as neng kasanting Sinakiking bangka, dening apostol, mayari nung menasan, halalang ikwangasan. So, nanong sinabi ng Kristo kang Simon, yat sa amin kay kang lambat, ketang medyo malalam, bako makarakapasan. Ane po santing taking laman, amanong Latin, duc in altum, ketang malalam, yugseming lambat mo, at makarakap kang dakalesan. Natural mo king metong amanasan na expert na as fisherman, magliligoasan. Sinabi ng Pedro, Maestro, kaya bukas na kaya pong manasan, alaking ikwa na numan. Timon desperado ne. Pero ini, nanong sinabi na, uling inutos mo, yatsakin pasibayo ing lambat. Uling inutos mo. At your command, I will throw the nets again. Aluwaing kaburyanan ng Pedro, nunay kaburyanan ng Ginoo. So niyang sinunod ni, itang buri ng Kristo, as no karakalting arakap dangasan. May buglang mitsyab de nga duwang bangka, at dening aliwang alagad di Santiago ang poywan, tiyo naman siguro iyan dress ka rin, may nga pamulala laking ikit da. Anyang ikit na nung makanining Pedro, itang milagrong milyari, Sini Claudia, Ginoo, tumayo kayo po kanako, metong kong makasalanan. Kaluguran kapatid, kay ba't nang sinabing Pedro ito, nanong sinabi ng Kristo kayo, katatakot, manibat ngeni, gawan da kang magliligo, ding tao. It was a different mission. Aus, pakibat, at medyo ating kapikakunwan, o sasabihan na man karapat dapat, nino mo ing karapat dapat. Kaliguran kapatid, eno ausan ning ginuding biyasa, ding mga santing, ding karapat dapat. Pero gagawa na lang karapat dapat, detang tinanggap
king aos na. Nanon sasabihan ng San Pablo, my grace is enough for you. Ing grasya mo Ginoo, yang manantabe ka nako kaniting misyon. Baliw po, impamagpari o religyoso, very challenging. Nang kaisipan da rin aliwa, potang pari na lang timong prestige, honor, lalong-lalo na keti kapampangan, afi-feel ko po pa checho ko kete, talagang ilugod juman niyang pukaki nga napin. Sobra-sobra. Potang papakananda ka talagang kulang namo. Ibierangan kaya ka potang tataba ka among metaba ka yada. Nakabisang mangan potang kay. Burida, pakandangan nga tsuketang harap. Baluda ng bawaling aliwa. Nya potang kay mga sakitan kami. Pero, kani tayo papakitin tunay yung lugod, karing pastol. Kami naman kaya, maging mayap kaming pastol. Misan po atin niya nga kwento itang kaklasikong college. Nga na among, atin ko pong ikwento kay kayo, pero kaya po ikwento nung nino itang paring ito. Misan itang kapatid na, ninong kaklasiko, bala mong kematan niyang anak. Uling kematan niyang anak, baliw naman keti, kapampangan, burita, pamisa, pabendisyon. So, ining kapatid na linapit sa king karelang Paris Priest. Eko po ba ano ya parokya. Linapit sa kining Paris Priest, at lepitan niya among pwede kaya pong pabendisyon, itangan ako, kamate-mate na pa po. Baliw na ang peki ba na ning pare? Pasensya na kayo po, day off kung eni. Patawaran nyo kami, kalpatad. Potang lilisyada kayo. Kimpa maglapit kin Diyos. Kami po perfecto, kaya pagtanggulit ang paring ito, ulimbalo ko, tinasigurong dahilan, kaya husgahan, pota mapagal ni, pero ya ko, kempong experience ko, hala ko kumbaga lilele o kaya epakibatan. Example po na po, at lulang sunod-sunod ding misa ko guagwa. 4:30, 5:30, 6:30. At pong menyawad misang mete. Kay ba't na puntang 6:30. Sunod-sunod la rin. Alas 8 itang mete, tingwanan ke, hulinging mete, asawa nening meging kabats ko kin trade. Nanding habak, atin mo nang may kisabi before my mass, kening 9 o'clock, tagal-tagal na po rin sabi nga rin, meteha naman, kamag-anak keman. So, marano kong migising para mo apag-misa ke. Nang kay, miglakas na akong malan, ating mao sa among, pwede pong lanyan itang ima ko mamamatene. Isulod kem pa si bahay sutana, pulayan ke. Very challenging po, ing pamagligo ka ring tao. Nang kahit po tangi kaming magkamali, lilisyan akong tambing. Mimwa kaming bagya, pupulayin ako ka ring aliwa. Na ako magkatoliko, mag-born again na ako mo, mag-iglesia na ako mo. Kala ko rin kapatad, itamongan, mayayaos tamo king Ginoo, pagsilbihan tayo. Busal naman ning saya at lungkot, sakripisyo o nano pa man, dapat maging tapat tamo kang Kristo. Hoy ning penga ko bilang metong apastol, mayaos ko kaniting misyon, eko po pagmaragol. Anyang mag-Thanksgiving Mass ko po kening parokya ngay di December 19, 1992. Pasalamat ko kin Diyos. Kimbingyan ng grasya ka na ako na maging pari. At gawa ko pong motto, yes, Lord,
then till the end. Waginu ang gaking katatawlian. Pangadiya ko po, may papangadita mo. Siguro last week na po ning bulan na ini temporary po, ma-assign ko kin Don Bosco kan Lubang, Laguna. Karin ko pa, kay bat ko po king mission Papua New Guinea, pero magbalik ko pa king mission. Temporary mo yung assignment ko kaya Pilipinas, huling sesen ko laretang brothers, mi na mag-aaral king seminaryo, bat laking PNG, kay bat mag-aaral ka rin. Bantay ilaman nasadya ko lang maging magliligo da ring tao. Kristo yung pagmasusyanta mo, kaniting banal na Eucharistia. Wari, potambayo tayo tanggapan ni Kristo, king banal na pamakinabang, tinasnening pari, oy ning kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, nuan laring mayaws king apuna ning kordero, nano po yung pakibata mo, Gino, kuman karapat dapat tanggap keka, dapat yagkasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. Pakayapa nakatasanan ng Ginoo, king nano mang kasalanan na depat tamo, banta maging tunay tamong talatki, king dalana, ning katuliran, lugod, at kabanalan. Amen. Sasalpantaya ko, King Diyos, sipang may payang tutu, nilalang king banwat yato, at kang Yeso Kristo nga nakabugtong nga ginuta mo, pengagliking upaya ng banal na Espiritu, mibayit kan Santa Mariang Birhen, linasal alam ng payang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlong aldos, sinabliyang mebye, pepaitas siya banwa, makaluklukwanan Diyos, ipang may payang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, panmukum ka rin mabye, ampong mga mate. Sasalpantaya ko king banal na Espiritu, kin Santa Iglesia Katolika, kin pamisamak ding santo, kin pangapatawad na ring kasalanan, kin pangasublirang mering mete, at kin bie alananga. Amen. manalangin takin Diyos, sing banal ng ginuning meto sikluban, para karinganggang talapamalita ng Ebanghelyo. Nga tamong sumabi, Gino, gawan mo keng-kekang talapatutu. Gino, gawan mo keng-kekang talapatutu. Banding sa bulang may karamdam, king maya pabalita, at paniwalan da iti, king kabalugan dang puso, makapakirakela, king kasalpantayanan, at ilam mismo tinggap da, ipanalangin ta king Gino. Gino, gawan mo keng-kekang talapatutu. Banding nilakwan, king sabla, ban may tagulaling ka rin karelang sarili, king pamanok king Gino, may kasikan na nalub, may payag, king mensahe ng Diyos, king nanong panahon, ipanalangin ta king Gino. Gino, gawan mo keng-kekang talapatutu. Banding si Ralo ba apostol ngeni, amay gobrang aldot bengi, alang tagumpe, era sapi sa sawili, no na isindurang sasalbag, ingamano ng Diyos. Ipanalangin taking Gino. Gino, gawan mo keng-kekang talapatutu. Banding labis sa obra at pagpagaltang apostol, aring karelang kawan, binalang maragul at masakit lingapan, ilalaraing karelang takot, at manakit lang sapat asawp, ing karelang tawan, ipanalangin taking Gino. Gino, gawan mo keng-kekang talapatutu. Banita mo man at ting sa blatang komunidad, tanggapan da yung karelang misyon, at iba't king Gino, at maging talapamalita nala, king amano, at king dapat, ipanalangin may keka o Gino. Gino, gawan mo keng-kekang talapatutu. O Ginong kaya kami Diyos, panwanan mo ring hanggang talapamalita ng Ebanghelyo, at agyagan mo ring sablang tao, king kaya kang lugod, kapamilatan na so Kristong Ginomi. Amen.
Manalangin kay kapatid, baning kay katamong daon, matanggapi arapanin Diyos, higpang mayupayan totoo. Tanggapan sana ang ginuting daon karinggamat mo, king ikapuriang pong ikaligaya ning lagyo na, king kasaplala tamo at ning mabilog ning banal na kapulungan. O Diyos, higpami, kariating tandaning tinapi at alak, pagmasusyan miya, ing maulagang diling kapalyarian, abibilog king kaya kaming kasalpantayanan, at babiya kabaldugan king nung nano kami, at nung nano ing daraptan mi. Ing kamatayan pamanyabli ng mebya ning anak mo. Linisan mo ring labimit puso kapamilatan ning kayang katawan at daya, at itubod mo kaming mipasyag kapamilatan daring biyemi, King Jesus ing mabiyeming Ginoo, at ika ingigpami, ngenit manggaman king alanangga. Amen. Ing Ginoo manatili kay kayo, At kaya kan, yat nayo reng pusoyo. makayat nano, king Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamong. iti karapat dapat at matulit. Tunay ping karapat dapat at matulid ding pasalamatan dakang parati, at numan karinoy pa Diyos king alanangga at lubos mayupaya. Tinatagming kay kang iglesia at ding apostoli ilang meging pundasyon at talasawp king pamanatili ng alang kapupusan, anting tanda na keti king ingyato ning alangganga mong kabanalan. At anting mabiebanghelyo ban damdaman daring sablang tao. Uli ni takambering sablang koro ring anghel karin banwa, darilit mingke kang ligaya, lain makiabel antok ng babiye kapurian keka, at ngaming magkanta. Tunay kaping banaligpay kim panibataning sablang kabanalan, uli nito pagparalampumi pabanalan mo sa aretingayan king Espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan at daya ning Ginoming Heso Kristo. Bayami daan ko sang loop kim pamaylas at kamatayan kinuwane ing tinape. At pepasalamat ya kay ka piraso ni at binyene karingkeng disipulo nga na. Tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti ang kanakong katawan, hamidaon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga punan, kingwaning kalis, pasibayang pepasalamat keko. At binyening kalis karingkeng disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, minumko kaniti. Iti ang kalis ning kanakong daya. Hindaya ng bayo at anananggang tipan, amibubu para kay kahit para karing sablang tao, banket ami patawaran la ring kasalanan. Dapten niyo iti bilang kapagaganakan kanakong.
Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyang inigaganakan mi ipaing kamatayan pamanyabli ng mebya ning anak mo. Daray mi kekaiting tinape ning biye, ating kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan kekayong pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keko. Mapakumbaba aming pagamuha mo, king ikamian sanang misulusulu, king katawan na dayang Kristo, tipunan na kami anting metong ng Espiritu Santo. Ganakan mi ipay Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganapya king lugod. Kambenang Francisco, inke kaming Papa, Florentino, inke kaming Arsobispo, hading sablang pari. Ganakan mo lang man din kapatid ming pepay nawan at maninayin subling miye. At di sablang miyango na biye. Tanggapan mo, sana king maligay mong harapan, pakaluluan mo kingan, gaan mo king karapat dapat magkamit, kimbiela ng ban kaya ng Maria Imbirhen dunin Diyos, isanusing esposo na, kaya bering apostol, Santiago yung kaya kaming patulunan, ading sablang santo, at tinupad king malmong kaburian king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan na Jesucristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambenet kaya ipang mayupayang tutu, kagum ng Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Ngayon ni malalayang tamit mong kapanaligan at lugod king ipakaring amanong tiro na kekatamo ning Ginoo. Misamba niya, inlagyo mo, tatangke kami, kayarian mo, ipamintuan niya inlog mo, et isulit ang tibanwa, ipasulit ang tibanwa, kakanan mi, ingaldo-aldo, emuke kami, ingaldong at ipatawad mo, kami, ning salami, ating tawad mi, karing mi kasala kami, emuke ipay sa ulking kuso, nunay Ikabos mo kami, aginuking sablang marok. Malugod may pagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kami kabos king kasalanan, at miligtas kami king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan na Jesucristong kaya kaming talapangabos.
O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kay apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Hemo sa babalikdan din kay kaming kasalanan, no nilawan mo yung kasalpantayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikaw mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaan ng Ginoo manatili sa kapilanman kay kayo, At kaya ka, Timorin. pakitampungin mi kakametong tamo king kapayapan. Hoy ni Kristo, ing Kordero nin Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, nuan laring mayaos kaniting apuna na ning Kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka, dapat igkas may nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Diyos, sa ginumi, king lugod mo inaus ming balang metong ke kami, king metong akatungkulan king biye, at king metong adake nintang kamo, ay alang nino mang makaganap para ke kami. Piniliming ke kang iglesia ban maging tanda, at saksing alang malyaring kalili, king kamatayan at pamanyabli ng mebening ke kang anak. Bustan mong king balang metong ke kami malyari ang dikil king ke kaming misyon, at itubod mo kami king pelalong masakit kapamilataning sikanana, ning katawan at daya ning ke kaming alang kaparang talapagligtas, Yeso Kristong ginome. Amen. Ing Ginoo manatili ke kayo. At kaya kaan, Timon, Bendisyonan na kayong Diyos sa mayupayang tutuing igpa, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daone, umeta na king lugod at kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos.